Nepetai la pedio pe boni dauna kitone lo sotor tunga lo buk serere ya kalaya abwa kalui kilasi ya Abolobolo kisero keli monoros oko ke kalwatwan Bishop Patrick Okabe lo ebe Emmanuel Omoding lo abwe kale ko sewa Burkina keja papake nesilo sotiko jitalimor kanu aigwo aburokina keja papake Karaide limorichi eda konyea bekoi nesabu Sharon pachebe edero Omoding adae Australia ne kulisomai ayonga kina iguo ruomilo apega Omoding lo anatanoi sera ajaingone amngalo sibero tebe akirone tebe ayangare tungona cheka obobongo Australia dodo maunga jene pone ani potu tungo wanyu tungangi na bakasa adokoje dege ikachi abongoje playa mam jasone agoke di tungalo serere jasone adawna some polon Omoding lo upasi kede chama lo NRM kwa teta Steven Otagi nesabu itacha webe mamune sekuriana hido eka pakina nesi noye loki nepekangulu alimoros eko se team lo egogongo noi change policy everyone ngintwene chama ita go at the end of the day only carry jata so different agendas because of accomplishing case the jata case agenda so that jata so keda cause agenda raibe alimo itungalo serere be ibunsone agoke de kesi adawna some polo nese kote itungalo sera awanyo omonye titunga be Omoding mami bongore oda some polo Steven Otage ne sabala ebe ase utukesi lwa NRM igango Omoding aibosti na ucho ko tupitete no ase ona okarulo ilukumi areke de akaisare luka primaries nebe apoto wakiro ipuchupuchu notor kapo ni pali kinereso ai muanga ko spedoro sho kwa NRM external forces wapoto lomo ko primaries so apoto soda netoni kiskese bi pedor so bejie anwayo arakoswati so kwa NRM lo serere mabso nyunto NRM so fully NRM and we are supporting President Museveni mamu primary course ya poto lomo to job do poto alimo kisi epate kosi abu ni right emoki na tunes ngino kwa konyo poto kule pe kose uta lilengo Kampala to nilo by daron by elections lo iko nai habunere Omoding lo de bale be raines lo NRM ne sebala ebe isukunyuti ne sipa ke kiere lo alimorose lagano kidanesi moda tosima Mike Philip Uchor Ali Salaso engineer Martin Ngurucho ne peka icheko bale be isera kesepote aitaka case mamaika eke agenda ngon mamnga jena ke agenda konyare kotonesa go I'm not discouraging him okonesida a job. I mean, I even said a lot to him one time. So, I kotonesa go. O lapangoni kidinga kanya ngono kele atomo nese temo kiere ngelo aseo ai wadika ngolo ikila saigo kanwa Abolobolo na ada ponyo ai tuluta kaisare anuni Godfrey Ojore TV East Soroti.